Яны ўдзельнічаюць у патруляванні, выяўленні парушальнікаў, праверцы дакументаў і тлумачальнай рабоце. Свае дзеянні координуюць як з падраздзяленнямі пагранічнай службы, так и с мясцовыми уладами. Местное население, оно, конечно, больше владеет информацией по дорогам, там, местному населению, родственникам, кто к кому приезжает. Ну и, естественно, когда уже появляются какие-то другие лица, сообщаем пограничникам и потом проходит разбирательство, кто там, что там. Сегодняшний слет пограничных дружинников, в особенности касается Брянского района, где у нас более 20 человек заняты в дружинниках, да, и активно помогают несению службы пограничникам. Военнослужачыя гомельскай пагранічнай групы арганізавалі для ўдзельнікаў выставу тэхнікі, ўзбраення і экіпіроўкі. На сустрэчы абмеркавалі аператыўную абстаноўку. Спецыялісты далі прагноз развіцця сітуацыі і падвялі вынікі работы за мінулы год. Лепшых дружыннікаў адзначылі дыпломамі і падарункамі.